Vinogradarstvo je osnovna delatnost u Župi. Mi imamo 3200 hektara vinograda po župskim brežuljcima. Župa je poznata po tome jer ima izuzetno klimatske uslove, ima izuzetan sastav zemljišta za uzgoj vinove loze. Također imamo i posebnu klimu, takozvanu župsku klimu. Tako da je vinova loza ovde vekovima gajena. Od kada se pominje ime Župa, od 1196. godine do danas se pominje i vinova loza, a verovatno se ovde na ovim prostorima gajila i verovatno više stotina godina unazad, pre tog perioda. Dobrodošli u srpsku prestonicu vina. Dobrodošli u Aleksandrovac. Nalazi se u kotlini između Kopaonika, Jastrebca i Goča, sa desne strane Kožetinske reke. Tako se nekada i zvao, Kožetin. Ukazom kralja Milana Obrenovića iz 1882. godine naselje dobija naziv Aleksandrovac, u čast sina kralja Milana, kralja Aleksandra Obrenovića. Ovdje je vino starije od samog grada i ima ga svuda. Narod se bavi, znači, uglavnom vinogradarstvom. U svakoj kući imate podrum, svako se proizvodi određenu količinu vina za sopstvene potrebe, nešto malo viška proda se i tako dalje. Uz vino najbolje ide sir, a i toga ovde ima. Ovo je pečeni sir. Radimo ga sa 3 ukusa. Pečeni sir sa domaćom slaninom, radimo ga sa slaninom mangulice i radimo ga sa goveđom pršutom koji je pečen na puteru, koji ima halal i košer standarde u sebi. To su sirevi potpuno nove generacije koje nemaju nikakve veze sa tradicionalnim sirevima i kačkavaljima. Način na koji se oni prave su potpuno inovativni, što za naše tržište, što za tržište Evrope. Tako da smo trenutno u proceduri patentiranja u patentnom zavodu i zaštiti žiga. Sam recept je osmislila moja mama 90. godina dok sam ja bio student. Inovativnost i kreativnost često budu nagrađeni. Dobili smo Oskara za prvi srpski sir u inostranoj konkurenciji, jer način na koji sir se pravi nema nikakve veze sa tradicionalnim sirevima i kačkavaljima i ljudi koji su ocenjivali celu priču i lutali za inovacijama su naleteli na nas. Konkretno na Kopaoniku je neko od menadžera to probao i tako smo ušli u tu priču sa Oskarom. U čast vina od 1963. godine održava se Župska berba. Župska berba ne da je najveća turistička manifestacija u Aleksandrovcu, sigurno da je jedna od najstarijih, najvećih i najposećenijih prirodno-turističkih manifestacija u Srbiji. Župska berba poseti po izveštajima policije i više stotina hiljada posetilaca tokom ova 4 dana koliko se Župska berba odvija u našem gradu. I tu imamo dosta sadržaja i koji mogu, znači, sve posetioce zadovoljiti i dati im uslove da se prijatno i ugodno osjećaju u našoj sredini.
Karakteristična je znači jedinstveno u svetu fontana vina koja ove godine slavi 50. godišnjicu. Također Vinska ulica u kojoj naši najeminentniji vinari izlažu svoje proizvode. Također tu je poljoprivredna izložba u poljoprivrednoj školi, likovne akademije, promocije knjiga, koncerti i tako dalje. Dolaze nam ljudi koji predstavljaju i svoju domaću kuhinju, znači iz svih krajeva, više ove jugozapadne i južne Srbije, tako da ljudi mogu da, pored dobre hrane i dobrog pića, da imaju i dobru zabavu i da se lepo opuste i provedu u našem gradu. Osim dobrog provoda, Aleksandrovac se može pohvaliti i dragocenim arheološkim otkrićem. Čast nam je da predstavimo jedan od najznačajnijih nalaza u svetskoj arheologiji ove godine. To je nalaz neolitske figure iz, u stvari, epohe mlađeg neolita, koji pripada vinčanskoj kulturi i ona se datuje u period od 5500 do 4700 godina pre nove ere. Da jednostavnije ljudima kažemo, stara je oko 7000 godina. Župska berba je svakako najveća, ali ne i jedina turistička manifestacija u Aleksandrovcu. Imamo Bucine dane, Glišićeve dane, Svetotrifunske svečanosti, kad je inače dan opštine Aleksandrovac i dan svih vinara i vinogradara. Župa može da se pohvali veoma lepom prirodom. Aleksandrovac se nalazi u neposrednoj blizini naša dva velika turistička centra, Vrnjačke banje i Kopaonika. Veliki broj turista koji tu provode godišnje odmore često svrate do Aleksandrovca na čašu vina. Imamo veliki broj turista iz Vrnjačke banje i Kopaonika, dolaze ovde na degustacije vinske u našim vinarijama. Kulturnu i turističku ponudu obogaćuje jedinstveni u Srbiji Muzej vinogradarstva. Od 2005. odlukom Skupštine opštine Aleksandrovac ovde je osnovan Muzej vinarstva i vinogradarstva
koji sakuplja, naučno obrađuje, publikuje, čuva i izlaže predmete koji svedoče o istorijskom razvoju vinogradarstva i vinarstva u Župi, a i u Srbiji kroz vekove. Muzejska postavka je otvorena 2005. godine, danas broji oko 3000 eksponata u vidu pribora, alata, sprava koji su se koristili u vinogradima od početka radova, od rezidbe, pa sve do berbe grožđa, kao i u vinskim podrumima tokom prerade grožđa i proizvodnje vina. Što se tiče još muzejske postavke, najveću pažnju posetilaca privlači prikaz života ljudi u poljanama, a to su sezonska vinogradarska naselja vezana za Župu iz polovine 19. i krajem 19. veka, s obzirom da je stanovništvo živelo na okolnim planinama, Goču, Kopaoniku, Željinu, a ovde su se nalazili vinogradi. Oni su gradili ta tipična za Župu naselja u sred vinograda, doseljavale su se čitave porodice i od februara, marta meseca, od rezidbe, pa sve dok ne oberu grožđe i ne naprave vino, živeli su u vinogradima. Zapravo, dominantne na tim poljanskim kućama, dominantan je podrumski deo gde se posle vino čuvalo, a oni vraćali svojim kućama. Stvarno možemo da se pohvalimo da smo najbogatije neko područje vinarijama. Većina od njih imaju svoje degustacione sale gde u toku cele godine primaju goste, normalno služići svoja vina i normalno župsku dobru trpezu. Za hedoniste je ovde stvarno raj na zemlji. Sigurno onaj koji jednom dođe u Župu, poželit će da dođe i narednih godina.